Mbula vinaka nasema chikumeni kuwa naka ni mbula vinaka tiko kila moni madha tiko ni diwali mai viti nalala msa chika ni bike mikeve mbula Andriu mbula tukai Benji isa malo mbula mbula Safaira isa mbula Sia John Washington mbula Charles Charles koro mbula san nana borong cuma nawa dan mbula nak menabua mbula wanga di Turanga nak balik na siya mamay Ben Elias mbula binaka esi vavu malo mbula naka Isabella Wipi ana rera vula nakabali na siya machikumeni kuwa ni kachin kalima lisinga ni bulo November bula binata kiti isa sa dende tau dom bula babiutini bula binaka isa Robisali bula binaka Lendua Aloha Merciana Davis bula isa bula Salot Kauyaga Wise malom bula dia Maturosi sa dalo binale watu bula binaka may Spoken Valley sa bula binaka may Amerika bula may Ngilandi dalo binamin ng ronga isa bula binaka may Andua Tarnadola bula kay Jim isa bula binaka hindi matakanaway Kalara sa Leleo isa bula may Ngilandi tamay tukana bula siyo bula ko bula lewa sa may sono pawon di iya certo sengar to memba danga vero saya ko kami ko okay iba nelan to may nelan iya sa dalo bina michkuna nimbula bina kakisara may na vese burubura may Ngilandi may Brisbane sala Lekutu saan din na pula bina karuan di ma James Stewart wakambula sa tunggo may wakaya saan din na sini ko saranganda na vital na taki wakaya tiko iyo binakabalib sara vikim nito doko nandaw siya matikumay nandaw viwa siya itikumay vikiraw nandaw pula binakami Serene Seta Angelo karobabi ni binakasarba ka levo na buku ni veitukutuke so krodorong wada tiko bungar marautaka na ibata-bata ngoni ndavital no sarangana no bosa nga bakituke and ndavital no takina levo na ulutanga membaliti kenda sarangana ituke na buku ni nonda Vanua kero bakitilo sa kachukayani na vendel ni yabutambu todo kan bese viti bibono kede kero da ballet tiko kero bakambula sa chukani bikimni sipata blabo bula binaklabo iya bula binaka dokati bula binaka na kanda na bese burubura mai viti na vendel ni yabu vital no bimbi na vital no kabini ko sindone vital no meteor bakaraw betana ul tang chikin bakanta sa kila chukani sonronga na kandaronga ndrakana kena musbir bete lebu tuna nonda ledeka ninja sinikila na beka ya da bekenda dina na itoke ko ya bambul ten bikemni rabio kanene kamni ko na italano ni ultangango na landlessness kirondo bitanga ta bambala menuslandi bangona kita wa tukubul mekina na lomo ni chinika limone mbaki kita itu menuslandi ngone kiro sati ko buda ka bagdindi chukina na University of Waikato leo china bulin da tauri bola endara kango kirongi raida chuko baka biotini na kayado sang walanga ni maipiti ver sang ano kanto menanga Menuslandi the New Zealand wars the consequences of the naval yado Menuslandi nonra na kayado ver na kanta na Maori Tegare da be kaya de bicho ko ka kiro ra chiki doktati. Esini ya wala ngai biti.
ia da ke na be ia sai vura nona liu mena matinto Speni o Portugali saranga vitar tareme me ia da be Pertania ena be bono era la kina merlai ngalia kina be bono tormenta ka me South America o Bransia na be bono ngalia me Afrika na be ka ia da kina be ka vaka loloma era so pa loloma tu na be bono ia me da beniko ia ko ia na sora so e baka e kabu bir na lebna kararangoda ia na be kanko na kanga sa bale uchitu betanga ni sinda uli bola Dr. T sinda ba kekeli ar tau vital na takutunga enda kamba ger na bulu tor dake sinda dorongo dar ndo boso sona bakanda na valim bosalawa ranga ndo ba madal ta komena na ya bune be kaya da bana kendangel na toke se ora da kada tu tambani metentu ar sinda tukun na terbentangan tambanan ni Victor ni benua na Tiblan Commission. Saya rasa kantor tak tu kan belum na TLTB. Iya na vital nang sa boleh gitu bagai bol. Marongan ni patapatong ko Dr. Tin ni solo nang ono me adana ba kekeli meraninda bakarara mataki na tapat ni bakarara mataki. Sora kacuk mai na vital nang ko sa bakai vital no baka politikiano no munirayo kemni. Saya non reso na bakanda. Sa pachingano na bakasang. Ya nani raw ngandri ki Dr. T na vital na metaka kena be bakarara mataki na kornibul ye. Yang ni buli ko. Rakot man kanta na babalangin na ital-tal ni lotu. Rakot man mena bul ramay tayo taka na bul. Ngo na buno sa dabo kina na bul. Be bakara barong chung meni ko. Ele buno kanta ra buli bin nakasar. Ya. Ya kiro ki Dr. T kiro vital na takan din jomengona ni raw. Daw lista libanwa. Kanta sama iti babalang sanda may rawatan ng bula, sanda may bulang-bula binaka, sa may lewo na kanta sa may raida, so sa sinibilis tala ni Vici. So kada Dr. T, nimbula binaka Dr. T? Yeah, bilis tali. Baka na binaka na vital no? Na ambang ni ko Dr. T, nimbula binaka na kanta, o ni baka rarang uting may. Naka pa labo, wambul sa chikan bikim nito do kasar, nabuko ni roba dindike na bakikeli kiro reda ngona kina na lebu ni tukutuku tu boleh tal tuhan apa sama Pertania kaya na puno tal takina na nunggu patapata ni boleh cukna na nonda bosa nga bakitoke rara ngona kina na nonda bitala no na mata takina lebu naka vida ni bola au wili katingo na bola ni Professor Sela Rabubu the Fijian ethos bola binak sarunga libu ni bola Professor Sela Rabubu bola nga mo na buku ni nona thesis sena nona bandindi ka bola ko na University of Kalandi bola saranga kino baka matata ko na be ka membaliti ka na ituke bola saranga ko na be tukutuku makau membaleta na bonu da butu me kino ko na bonu baka turango na korsuli na sana baka turango na tasiri bola saranga kino ko na be ka donu makana na tumbo take mai na be songo donu ya be ka kene ba baka bola bola mandanga ko na ilanga-langa ni meke sena kena tutaki na ngona sena kena imbale-mbale ni dhombo sena be ka kene ba ni ndando ombo na be ka kene ba bola kene na turango ko ba bini bina kena baka lebu tamtonga na kena tambo Professor Sela Rabubu ko dobira na itoke ngoni itoke au dimbitaka mo baka madalataka ni dobira bola bunga na kenda tukutuku na itoke me bola baka bola de kila na veka ya bola itu na bese burubura na bibuno kedera tukina na itoke ni bunua tu na kenre bola tukutuku o marotak mo na kina ni tiko Dr. Rusia tenera kalau o Dr. Sela Rabubu Dr. Lazarus Businwailala bunga taler sarabaka denguyani ratu semi serubakula nda marotaka ni tu na nonra ibaka na numi sarambita tumai na bika mbeleti kenda sanga baka bosaranga weekend na kawito ke tambusakayani menda baka yang ataka na bolo bango menda baka tito mutakasara na kilaka sa chiko weekend ngondo na bolongo keni karotal ni bolongo baka yang ataka baka lebu na Fijian way of life Fijian way of life o baka yang atak saranga ngo na nongo baka dindike ngo bola o GK Roth se boleh sar ni bolongo tin kadhiwa 5.10
sa boya tok na kena boleh ni bolong koe na kai talitikin non rangwal saranga mai na vi kar bakan dikeba erbola ya na kanga ubina katamo bak madalata ne bukni bol ketengo erbola na non rai nira wulangi mai ia na bola o professor Selrabubu o koe bola saranga ni ngone itoke enda geredi kina na koko weti koe na bola se na bos apertania the pen is mightier than the sword sa tabo naman nung malabo? Roth vati ki asesal Rosaleng kay. Iya, Sa tuminon roy bola. Iya. Dana kaya no kano katunggor na pen ya kukuda ka man sila wawe. Iya na sila batiru ito ko na bola tambon ni na boss ni Kalowe. Na boss nga ya kaya pa kaya bola mera ulika. Bisota ka libo na ray. Ko saranga na bolongo. Ko ba tayo na vital nongo. Sundra kango na meudu mainduru. Se bakasyon wa kantar ndo kachong masale mo nga nalasulas. Abang isa na sa batu ya nanonda rai lebu weekend ai iya sa belatan ni dora kanga tang no tikmai sa totol sar nda dingom da bakan jota kai bakanga kam na bing saw iso na tutu sa bata kam ka kam na bing bindo tukun medolo na kana bakan jota ni tutu ya lebu tutu ba ya sa ni kandin ini bakan dikebi ni kilibi na kana ya ni tutu bakan bimbi ro na kanda o jike rod bata ke professor rabu Nagay baka huli ka, saan wala ka nang dapat kaya, Dr. T, na reference talaga ay roba kang katakan, ro bibliography. Ni huli ka na bibliography, saan ka lure na buno dapat. Labi teka mekin na itukutukera wala. Kaya vibu ka bikin na kwenta minakatamenda baka din di ka chukumana kabini kwa. Na ni sabuli ka na wala ray na kena reference simuli. Na buno labi teka mekin na itukutukera. And ang kalito tumkin na dapat kikili. Those are all the skills, Ni non dapat kang karan na dapat din di ka chuko. Ena kenda itu membalit kenda. Kona biba kalau ngangkat ka kenda ni ko. Watu ko sin sum ket ken na tar. Doro kana lebu ni tar la choma. Sanga ni zakarawa. Ena talano with drT@gmail.com na email vi ko yaki. Ya na tarra ki rusando tu konchuka ni sinran sum ket no ni tar. Na bata patango e baka ungeti kenda. Menda baka ndike ba se ta baka kele na kenda itu na non tangele. Ya le baka. Sono kanda vitar tar chukun madang ko Dr. T. Arsangka chuma. Ui. Sangkay matatabiyaw na buna may alikina na kita unggel wakay busa na buna kita ubelede kita kinungo kita singinikla kita usama bede iya ya saranga nanona bakikil saranga kwa siya nanona bakararong ito kumay na program ko o kiro sa tukunochi na program ko sin program ni BC iya siya menda dusiye kinaindua siya menda betak kina na talay samba loratis kuna ko baka bunon dalang siya wapalo si ranaway Sena kena itu na kopa na rasama bingara ena non topono iya kena minta retu na sana banaka peta non bingara birna kandea ko baka buna me binaka ta kinoviti me birna bito ke de anda kan be burbura Australia birna Maori New Zealand birna tokin bono ko America the American Indians ira baka loma saro ira baka loma iya so ira tokin bono me South America na be kaya baka dar na matento Portugal ibote ke Spain iya yo kanrito kenda kalunga ta sara bakaliw yan vital na bang ni ko Dr. T na ultang ko to sa vital na tachok mo landlessness amongst indigenous people kenda saranga nito ke na bibu non debe to sa kitungo na sa ibit na bulan dembukin na buku ni be kanta saranga tchok mo na tul na madasawti sa me baka bunik na me lebe kenda sini kila saranga sema baka sema tchok ibe yan no nangeli ele pati kena kena tuk makawa ini ko enda na vital no kena vana wono bakaturango o wakaya o rambe o kiowa bata kio dana kena katol na itomba Sena puno ni iya na itomba bata kena sono puno kinto sa vital na takot bakara puno bata kolok iya siapa kata Dr. T musati ni tiu musar manda na vital na kabni ko yun nakabaliw iyo vital kana kau binakatamo pamatalatakan ni bunga na bakadindike baka dur chukumi biti se baka dur saranga nangono bikenta kita na barong chukumi ni kuwa en simberni sud okel sona ngonongo dona ibolongo ya takachukuna padindike ertondo na timi ertongwale sarmai na university my University of Oregon tamba na ibolongo ena tinka dio bit sangabul au simberni tangani sud sanden Dagaride na kena tampan ibolongo pamadal takachiko na non radambe may natong na non rasate ka bumer may tawani bite ngayon dala kan ko talita kan na bandindi kerto da ka berto lagi bandindi serna na National Archives may bite
ndo talangana puno ya ndo don menda ndo ngolikini menda laki takabkino ndo pandindike na National Archives ndo talangana na Western Pacific High Commission na Canada ibola material ke chukkel ke virtu na National Archives lebo talangana library ndo bakanga tektanga bale na Mitchell Library chukumiserne na chukutalangana Hamilton Library chukungoi Honolulu Turnbull Library Minisilandi chukumi Wellington kimbalambal bikem ni keda na barong chukmai ke bakau ni binakat muni bakati tumbutakan na muni kilaka muni ngole ni bena library kedango na Hamilton Library University of Hawaii Manoa na Mitchell Library may serene na Turnbull Library may Wellington bikem ni chukumi Minisilandi kay na National Archives may viti na kau maruta kamo wase bikem ni na tikiningon ni kuwa na library kedo ba madal ta chungo sa liwira they are going digital Right. sarasar nga nyon time chunga may vale o tambaka na basa rimba ni yada ni nomuni kor se na yada nomuni anu se na taba nga ubinakata mo sarapa se mo rongoda se mo wilika tiko saranga en mona liba na kanga chunga weekend me chuku weekend na kena yalo ni nonda binakata me da bandindike kena keni karo me chuku tanga weekend na yalo boso ni sonanga ne na bagangaratiko ena senga ni matenga ni voloreda mo sa reda kena na sauni na mutaro senga roni bakaya woti kuno mundambi mo saraba na ongwali mo wili kani bolongo sa wili ko cheni bolongo sango reda tal total ni bola semati ko bat keni bola ya sango lu sar ni bola sango le reda tal total ni bola roni tol se bana ni bola ena roni somokina na nomu baktatar ko yan na vidanga na kau binakata mo baka madalata ni ngandre mi chuku weekend na yalo ni binakata menda kilana ka kena kini karo mi chuku weekend na boso Bena ka Dr. T ena so taranga na kando me toko na ngana tukuna so na vital longo re baka ngiti kenda tale menda la ibuli so sa raba ka makumbuni sangalala sarangka sanangone saratoso na rubala sangalala iko na buli nda kay ledi nga nda sa bito na lang ande sarente iya balate ndona rangi binaka menda baka buli da banonda baka samme ka ko ni mode se me ka ko ni ngasi me ngone tikonga ena kakana ni mone na amona na wili iya na wili batikena baka dindike batikena bangangara tlaw vitis 99% we all literate and the wuli keni andra kay binaka kinovitya ena lebu ni bola tanga bola itu Dr. T bola sartunga na boso balai iya na bata-batangko katros na ka sa baka raw ta kini bola ya metang tek serangan nonta boso baka nakor na bosa baka biti rawa totol na kini bali ikung go sama tik ngamai me buki ko na nomu kila baka rambali uta kan nonta kila kai na ka Dr. T ni sang bulu na ka taw iya bulan ako iya pabili pinaktal chika bikim ni na sama tik kumai bulu pinakatya bulu balu tadi budak balibu na sama chikumai iyo bida nga kau binakata me wasaya ni simbera ni ngolen mendalaki wili kamante sona ronga nga sona talan no ngo baka nga tukuni na wasaya chunga na bida na beka ulisa ni wasaya kede me baka saba madal tak chuka ni lebu ni tukutuku tu me wasaya au na bita umo mangayani ke baka ni ngai binakata mo ni kilatal vital ni tukutuku titombo ni ngai bitar tar micro ni ngai bibuke ana bonua mo ni ngolekina na buku ni no ni bandindike ke baka ni binakata sen andreva ni tukutuku membaleta na no ni bonua tambusakaya ni na bono ni rabutumikina Dr. T ndor sa vital na tako china vida na madango na ni bola ka chuka na Fiji Day maten madao ni bulo o September menga me Oktober na veka ya na taunda ku ni sambar la kumar na wakanda na ngobulo sa na bulay sandaro ke me na post session sangke me ya na viela lati sangke to sandaro me redia vida na bolle kamba wo senganga bolo me senganga dari telangana mata chocho ni bolo me na koroi wai ubertono wakanda me werik the battle of werik pakai te kino tu the kawaya o ratongole Vete kena kaya de birna kando me lobon iyo endo rei talanga na be kaya na dolo wo talanga ko na dolo weste na bole be te bikino o sa ada kora ne iyo ni ko na vital na changa ila ko tingo ando to me kero vital na taktal so tal na be kaya the resistance sa uts ko na vital na changa lore na libni wakata tara la ko mai na non rabitu kawya kina wakanda ena buku ni
ni valu ya pa dorea ia ni na kanda ngo na bibono akiro ba kare chungo ina buna rebe ko ke na ba bimbi na ya tulo mai viti ra bimbi ke na wakanda ngo kwa sangata na matentu ne da kumbau se na matentu ba kolo bebuno elo mai viti na ya tulau todo sin bula kan wi sin dona bona na tulau e woke na mera wakau ke na wakanda ngo asylum me the ordinance merkau into exile into asylum deportation wuli ke no rotuma wakatalanga ke no kandabu wakatalanga ke no tabuni yo le vital no na ekabe ni ko sandar no gaito so na beno ngo dokter tiba mangal mandakin iyo na beba retak mandangan na mapeng go mentar retak mandangan na buno enta vital no takatiko na bimbini no takilana di buno enta tabtumikin kerbi buso tiko ni bira na tiko na sona buno sigi lori tiko na mapeng go berto na bakangu may ono ilaw may dikumbia may rotuma sato kaya o kandabu au sama roto kan sambolo retok iya tiko tale so tal na biyan yan na numam na domingo au nang kay wasya ni bak matay lalay na yan o mango yan o lodala yan o kanavea bat kinabunga tal na biyan yan kwe era duro maliwayir tiko yan na na dhambi mayo maafu kena dhaka na bi bolite kingele ena non rasanga tunikila na leoni bonua ena kena sa bolita kina bi yanu karsa sertungang go rena kena leoni bi yanu go medo maini ku kongona kina u bedo butangang go Ringgold Islands ko tok meda kya yana yanu nangelelebu eno nangelelebu irasa kana kena tuke pambul sarchungo bir kedana turanga na marama na dorobo kena ngone leoni nangelelebu sarchungo mai Fatima mai Wairiki may tabi wani pambul sarchuka yani beire nangonongo chiko na kendo to isema inangelelebu kina yanu dikumbia ena sana o madwata kwa bakala sar nungu bia bartak matangana yanu nungu na mapengo menda kila na bibonua and vital na takatigo ni kuwa seka ni mape me tiko todo kan bia yanu be kerbi bosoti kina ya endo na mapengo bina katanga meu wasaya ni menda reni reida na bibonua chukina bia yanu kena puno talanga chikino overlau me bakani nda kila ni kwa na matei ni korturanga eviti and that retalanga na kena vole kana no nombau ki overlau ke katalanga kino ira na boni bienu yano na sana lo miviti me bakasa wa madal kino labo en non ra vese yaki na turanga na marama en na bibono eviti kora sangata na matentu ni da kumbau kena matentu bakoloni lebu sar bitar tarmai keto bitar na tal tsunga kirto na dano beki keto pau poliasi bol turangan ni totoya tiko talanga o tamay yatu o noa kautonga turangan ni tonga lebu may mba na vida na nito bitalan no nga mani ba madal takino pau ni bunga na ersarli tu ni totoya era kautalanga ni baka nanonra vese yake nanonra kaungoniani mena vese viti sto birando na Korea ba madal takchuko pau ni sang sabtu nganon tu panua to matanggal lo manikor iya no to matanggal lo manikor ni ba madal matakina iya ba madal tanga ona wakango ya polias ni no to matanggal lo manikor sini indono no to tu ba ba erto sin kila talanga to la komebe sang wala kan indono mata na veya sai viti kera la komera ngale mbiu bata indono panua na bono ba turango didia sinin dona totoy ni bosata sin madala tu na tener tu makawa klanda gare de vitalo na madaso china boso balengo na displacement nangone no rakongo no rebe go sin lo manroira ngona yebagaro la kusanga mai bana we ratu da kombau betiker to rebe tek chino ngono ba koloni mera kaule bi kedina tamato ngorna me sangata na velu taki ndia so non ralei tiko ya era alikina non tuk makawa era sinikilao dia na wakandra na non matangali non tok non rebusa renda kai na bosa ku kombe kan non rongo na kamni kwa they have become landless ko da ultango ko la komikin na landlessness among so kenta saranga ni toki indigenous people iya meja gare ko na buna na ya buni vital nongo na da mante ya da toke baka buna menta sale kambo kina non to kenda non to kena nangelo kendra toki
Lebih kan gua ya cukup Dr. T. Ni tos nung liwang madal ni masadyaw. Iya, nakangau binakatemu ba madalta kana norasa tambe may na babalangi. Nonrang simber to tambe may na turang ital-tal. Sara tambe mawiran na dobi buli. Kung baka saba madalta kanya ira binakatemer may bulian na may buli tekinan ri. Kung binakatemer may buli yasi. Kung binakatemer alak may merabang karamay na tobuto na wailing Sangking wala may nangunan ni tebo baw. Sangking wala talmay na kanangan rin miti ng dubo. Sangkay sibernya kami na tinin dubo sa durmay lamayan na kanangan rin miti bakal lebo na new. Hindi rin nita nakaya na new tumutuba ka nabibunok kaya nga ditukin iya. Kaya na new binakati me voltaki melaki dakakina na sobu. Nabi kataleso itiko talme baka nga tekmikin na new Yan binakati mete. Nitay na niyo sige techo ka na limsang abulo sento nan raw. Binakati saranga na undol. Na bunin niyo mete merang karabi. Bati ni kanang karabi ako binakan na niyo. Na buoy binakan na niyo. Na libong nga ni kana buoy binakaya. Nanggay binakan na lebo ni niyo kana lewena nanggay binakan na bekaya ta kamikina. Nanggay so lako chinga ben na ilab. Nakanga ubinakat mo wasi ato mantay. Yan tin kawal wasa nga bulu sa tika busar nga kya nangon sa ramay baka saurara te kikina. O ira na nanta turanga mer sa bolita kana nanta gele. Me baka ninda kila na bolita kingele siya nga nindo daka weekend na itoke nakangwa kabo. Yo kenda ng bulang nga na lomni bisi na subsistence living. And tangolya ni wine dali ko tanga na ika nga biro ti weekend and tangolya na tite mi dali ko tanga na kakanan din nga nga ni tikenda senda laki ko to na kakanan ron raw benga niti nga na singa oya yan na beka sara ko to na babalangi sa senga ni totubat saranga ke na beka nda takabati ko na itoke ibeka naman nga ibiti Vita lakau binakatemu sanggay baka matalta kay kena sanggay baka saurarata kena bolita kinanggel sanggay ra baka ngatakan na babalang na kena may bolita kibiran ta kay bata kena nangasaukur na bika kede baka ngataki na ibal bata nangone ando ne serchu nga menangonan renre na kena sa mawir na bulangi sa may lebu na bula nrekin kita sa ando ni viti nangone sarangay kila na babalangi non rabi valati ko na turangango sarasar nga ni kiraki na nabeka ke may mga iya roti ko na matanggali rai o ira na rai may babalangi o ira sarano mga nilalatu ito na yan lalatu siyang saranga ni ito ito kenatu na rona rai una nung mamendarikin na rai ni nonta sa na may landless to kin na ito kinangon ni ko na nona rai na babalay na kango siyang wala nga niya the weekend ono ba kaya nagtakatalangay doon na yung bakarete kini beka ya may Solomon may baka nindakila na Western Pacific High Commission siya matiko na buno kete ngo Solomon KVT na nona rai na babalay nangon niya nangon nga rala ko mikin na doon niya na siya nga ni rai dindua ira sana no mo nilalatu Rasa kan kila cukir na biyan niya tawa tu. Sarap pala sar na kena report sa bako sa ring lang na yan ko tiko na niraban tak cukir non ramape. Rasa sole sar na kena coordinates sa tukuni sar nila tu. Na yan ko rataw binakatu. Dari dia nan duin sar nga ni rai tiko no ira papalangi ni sando nga na yan nalala sar na num saroir ko sar nga ni sanong. Nanon rai sa kanira kilati ko irni okenda ni tuki kaya baka doon na nulala na so nangona na ya may na ngona ergado ngwalikin na tukanda simbunta merla ko na niya ni ngona dambe mikin na balolo si la dambe mikin na ikambula si rakambe na seasonal fishing seasonal nangona nga mikin na tikin ngona na lomanindo na bakira ngona na niya erlistal may nanon rai no ya ertawanati Abika kita mo redi kenen duintui na rai ena buku ni token ni ningel. Ndaka no nda ya lava kede. Nanda bangangara sa salo da kakana. Sebunun da bangaram buka. Iya, ko mo kina ubi na katanya na mo sekin na duintui ni rai tiko saranga na nonta rai ni kana token ni nangel. Kena karua. Dotal na kara sa kan kila na babalangi ena kana token nangel token bakaya busa. Si token baka banua ken katol sang talaga nakila na babalang na kena token talaga ng gele token en sana vitamanda sana vitinanda
toromanda bir na kada mi Solomoni e tiko so ne anu era matrilineal na toki ningele ngole na sana na non tampa mata na sana bina maramatinanda sanga tiko na so ne anu era pakumurian na tampa mata na sana betamanda da gerit kina mai vital nga na sana madwate so na bonua era bakaira pakumureti ko na matangali tokeni ni bonua bakaya ya so na kau bina kata mo se dingi chikina mandarai yorto na babalangi sarang wala nga mai sara bakarai nga na bone bina bonua murawe labukina ya saranga na bonua sa rau zonga kina rona bura-bura na bura-bura ni nonton bulang ay besinga se subsistence ke na bura-bura ni lakumay merabanga rela merau kina na tumbo se na commercialization kwa rona bura-bura na tinkawalo basanga bulu sa zonga kina rona bura-bura ngo sa rondindu isarngai kya sa teka mo sarngai kya sa bolte kina anong tangkel bunga bera na babalang ira kutanga menan takai kuto mena tabaya na waini biba ka mateni taki na beka ngai na numa kena matau bunga talme ka bikem no ni sar kilati kumbia ke baka ni bia wasia mai soni tuk membaleti ke ni wasia talanga mai me baka ngore beka sar ngai ava tiko na bibu no no baru talno takanyu ndana ngande kina yanu totoko wakaya ndana ngai rele subu talanga na bono rambe ke na bono okio ona no mutal chunga na vida na madam minko me dan ngai relu subu talanga na beka esta virtuti ko na beka ta tumei sububu sarto toke na korongo sububu ena ken ngole me na matin na company go na Australia Polynesian Company in 1868 ena non to sa bak ngalal texer nga na leoni koro subu merto sa tukiteke na tombani tomba kesu merto sa tiko na bunongo o sububu inda kila litin kawal wal subu karwa sangai may baka to kayo suba mendo na kortura kin balbal men tin kawal wan sang kawal se botal to kayo bital nem bakela po me da kina na merto me sagayo suba 1882 to 1868 to sabang alalta kina koro suba le bola ka tukun ni chin kabana tin karwa ya bambul chungo be tisue Tiffany bambul sa chungo ko me kata katambay oy tombul pinaka na dalan na kunuko may natokaloy may pinakabali do talaga naturangan ko pinakatamo baka binibinaka buwa o Francis Wanga Sokonimbongi nung baka dikit ko rida na tinkariyo din sa ngabulu sa teka muna kinukwento ni sokong ko na Fiji Ownership Rights Association kaya baka ni kila naturangan ko binakatsaranga mo na rital nga na ibola sa bola na turangango ndona kana no na daka taka ko evunga na kerker mena beba nua era sangole ni kina merla ki kremi sukalista mena no ndangel yana tin ka dia sanga bula na no na ndolaba na turangango ni songo Fiji Ownership Rights Association bola ngona kina na ministry ni tambadaka tukei era tukuna ni sa rote ni $5 sibite $5 na wubale toke sa senga tuna nonrangel. So more than 5,000 indigenous Fijians were landless. Yao yer mananga kwara tukutuka ni berato. Iyo. Tamani minile was ber tukutuku. Don vina. Tuna lo mani dolo. Na via sai biti bono le mananga senganga. Ya may amandanga la tin ka dia sanga bul. Ya sabi bita nemba kala bo. Sa wachunga rosong bul nembaki. No so tulsang bulu nembaki. Tulsang bulu nembaki. Kung ano kilo binakata nga mo ba binibinaka wan turangan ko Francis Wanga Sokonimbongi no na sa tekbu daka takir chuk mai wiran sa ngole chukyan mer ker me bukay na no sa sang. No sa rede tiko na kena sa daka baka berberea na beka ya tiko na bukin rangel. Me na katal nga ubandi keba mena beka ureda nambakia kunchungo ni rote basanga bulka tolu na yanu nangone ni kuwa sa private islands private ya sara willing to mera freehold freehold gele boli bakandua basanga bulka tolu ndo sara nga virtungo wakaya no ko bakatindi kang gereda ngona kine ni wakaya na imatai ni yan na ibiti aboltaki me boli sara nga bakandua andon din nakabakadirolo mai Sanjana. Iyo, sana tika ba madal sarani? Iyo, wakay talaga kay wakay. Ano kay wakay? Menaka urede tikungo wakay wiliti ko na sana lo may viti
rote ni tin kawal na kilomita na mbalabu ni bono tikumikin mainene no mo o wakaya ki obalau na ngonongo tukuni chikene ni rote walu sanga bula pasende rato tokene chikungo na bilionea me Amerika ni ko na tobule mo na sukolistale me una rede tale o dei mande abolia na mateni ngona menda wili katal mandango na eni no wakaya arto angole talanga kina chin kaviwa dia sanga bulu kaono endo na timi ni bakindindike ni be kamakawa kuni kina na be kormakawa na norto koro in ronro tukuni ngone kina na koro me wakaya tukuni ni adana o korle arto angai mani me vesu me buando na mate valor to ngole mai obalau au sanga ni torrawa o de me obalau to ngole mai mer me vesu na marama vesu na kena ngone o ir na kena turanga wilkina na turanga na tiwakaya to angai ngole na dona ulni banua ena no wakaya mer to rika ena norto sanga ni binakata mer to wakamate me berto na mate valu karto ngole tiko ni obalau sanjena aurede tiko na talo makaongo me baleti wakaya darede ngona kina na norto siang mbeka ni binakata merato ngali kina matentu ne dakumbau certo soro se merto soro ndola kaya vadir loloma na be kaya do no wakaya ko bambul sartukan kina ber keda na sema bakandra kina no wakaya kamal turanga kana turanga iyo arto siang ni binakata merto soro se merto bakmate me berto na mate valu karto tali chuko yani no obalau gona beka o wilika mena tinka na banding tike ni bitik tikini kuro tukuni ni satawani tu na no kaya ni rote ni tolnan rau na mbaki ni semberni studu na Kristo 300 BC dagare kene na tikini kuro na be kormakawa tiku talanga kina na sampai kana pano so na uno ni bake kele orto ali kel kino orto na timi me na Fiji Museum ke so orto ngale mai na Australian National University na tin kawalo wana sanga bul karua bikimni na bakorong tikumai sasangai chiko mesa te na ndobu ene no wakai dagere kinongo sa chiko na baka nanu me te na ndobu misar kila chiko ira na suka kote mene lao yang ko mina gere manden o de mande token ene no wakai ene buku ni beboli dakango ano ke tobole mo nang bakan dike batale na keni tuktuk matele lai yang ko na bituktuk ko kunya ena tin kawal bitsabul kabitu abole kena na yan no wakaya o Captain Frederick Lennox Langdale Captain Frederick Lennox Langdale na turango na turango ona ba madal te komanda na kausanga sanga mo kila o di madana turango mbele te ke kasar me boli bango ken bal na tikubir na ilavo ena tikubir na tutu baka matentu ena tubir na sema ingilandi batanangone asimber ni solikino bitingilandi sa tu na British Consul sa tiko ngone na turangan ingilandi angai wile ko imuri mengai commissioner ni matentu ne zakumbau mengaraba na bonua baka da kaunra garaba na bono baka takondro mena tin kawalu bit sangabul kawalu volleyball na turangango o Frederick Langdale mena tin kawalu bit sangabul kabitunga bit sangabul kawalu sa will sarangan no wakaya mesa solibi ko na Crown Grant na Crown Grant nakangai matalibio mo bandike mana turangango sangere na dana ele lore tal chuk mi Solomon le lori tal chukon komi Solomon na tin kadhiwa nan rau ko endo vira na ilaulawa era lisima imena matin to ingilandi mera wakasangara na biya na was pacifica bola kaibiti me tekina na new go me te sarga me vaka bakalib na longa new me sa vaka na copra na kana baka nga tekitalanga na new na buku ni kana baka nga taki na wai na kana baka nga tekitalanga na wai nyungo na taka ni sobu kana bika ketalanga dora kana kana ngandre bitu baka libu na new na ngona tu sarto ngai taka na so ni new ona butanga na biyang bakingo so 1877 bole kin naturangango Captain Frederick Langdale lomaya tin kawalu bitsang bul kawalu sanga imbiu me Crown Grant Ngele
tin kadhi warosa nga bulka ba sanga voli taki na yani no wakaya kibendona turanga ngo o Mr. Claude Dimoni ano gato bole mada murido di mada na turanga ngo voli taki na tin kan dua na undolu na paundi bongo bi kemunyo ni soli tukutuku chikumingo iyo Langdale Ralph Bonroma Langdale iyo bulio ko na in 1877 from 1924 sa volta kina yan yung dora kana kena bi volta kich baletin sa freehold Right. Rara na kena boli. rara na kena bol Sa chikono na title, sara ni bakan din tak, sara na biboli. don saranga ina tin ka dio lim sa bol kapitu dotal na bibol ya kay lomaya ngona ka nga kunea ke baka tiku tali soro ni wasi amay na nomni rai men da biyo sitak ngo na Fijian Affairs Board bolia na yon no wakaya may berto na wubalen ko na Bentley. Maybe Agnes Evelyn Bentley, wat ke Rupert Vitti Outkan Bentley. Sa sini Mr. Claudia. Sa Bibol ngo iyo. Sa bibol, sa bibol na FAB. Iyo. Na Fijian Affairs Board. Sante. Iyo, Fijian Affairs Board. To sa bulia, buku ni norto na numa na ngone. Daritsu ko nambay kingo, semper ni tuki na bakati COVID. Manarats ko na ngore. Iyo, Vitti ngay 1970 sangay independent. So that ko na biboli. 1973, au na senga madani biya ba madal takalabo na kaya dilo mondon. Ko nga namba ki nga umbo kunia. Mawase me toschuka na vitalno. Ke bakanda kelkil ba matilala na biya ba ambek silim na yawa na vitalno ngo. Iyo, ker bi buset chuka yani. Me toschuka na vitalno, but si chuka tali so tal na kami wase. 1973 go sa oti na sol ke sa tuba kati COVID 1970 independent COVID 1973 sanga bolio David Gilmour na toke ni Fiji Water na yamni no wakaya Sante. ko turangan ni Canada ko sa toke Fiji Water edango wala ko Fiji Water sa metal na sonora Sante. o ko toke wakaya tiko da gari kinongo Wira keda na biboli tungo era kilato na biyo ni ralala tu 43 private islands 43 Kaya ito talaga era boli kina nindo e biya boli takay. iyo and all these islands were available for purchase sangay naturangan ko David Gilmour ko he's a gold mining entrepreneur o ko chikubi kwa na ilapo iyo ni chiko na nona ngangini kula Turang ikan na turangan ni Canada ina ngono ngo chuk saranga kwa mingo me America iya ingo sa tostal na biboli sa soli na ya sa voltal na yan ngo tu runondo tinkono sa boli na yan ngo na maramango Claire Bronfman o ko ngai ambaki chungango na bula September ro ambaki sa uchingo ro na bula South sangai besunga ena buku ni bakailawa tako ko na nondo besu human trafficking ambil saranga mebe na news na bunga bikim ni sana rongoda na danongo Claire Bronfman walu sa bula pasende ni ngo na wakay sa token chukana maram ko ngono ngo dulu sa tunga ko bel bibis ena buku ni ken bakay dore son ito buku ko voison Wakanda sega nyo ke biti go mi balangi bakay labutakan na ngonelongo ni billionaire sini millionaire billionaire sa tubir ni lang sa tak ko na bibol ko ya so na ka ubi na kata me bakarita ka na buko no banindike membaleti wakaya ena kena boli mai na mateni ngona boli mai ena tin kawalu bitsa bul kabitu mai wana turanga o Captain Frederick Langdale o klasan ngai kerikim ni na barong chukumai so bikim ni go oni waset kumengo mosi njina ninda reida na kena solitu baka Italia na biani nungo na buku ni vere ndo dhaka ka mosi njina ninda reida ni ratu ira naturanga marama era tokena ndina na biati nungo ramani ko baka tiki merarau kin kena soli na biani nungo beira na bula ni rala ko mai na buku ni nonra bina kata beteina na niu meroni boli taki merau kin na ila ya bida na ka o bina kata weekend na bakarong tu mai menda reda kina na veitu tu so ngo membaleta nenyo ngo wakana matai ni yam biti me bolitaki me da bongo ese vibala tekiti nga ena no to sangati ko na turanga mai wakaya ena no to bina kata misuka lista le ni virto na yan ngo Sandena
Iya. Do tala kau punya vika na barang tu kumingo na tin ka vi wana salvo ka thiwa na turanga na tui wakaya ore nga na ndo na tangani pa wilika na no ratu aporosa na tin ka vi wana salvo ka thiwa asa vitartara no ko na matintu me volia listal na yano wakaya me suka listal verto saka ndo din na kabati lolo mai iya na norto durani lom na Fiji na Affairs Board erto sangai mani tukuni nirto sana bolia na yanu ya ia usengan kila na matela lain kana laki dhuruya na Fiji na Affairs Board na norto laki bolia na yanu ngo ka manisianga ni matatakina na beka yang andreba na turanga na tiwa kaya kwa ngana kau bina kata mawasea ni sa chiko na norto sasanga na turanga marama mbali mai wo kaya na norto bina kata misuka lista alberto na norto yanu au bina kata nga mawasea weekend na barong tukumeni kuwa na buku ni ulutanga bimbi membelete na be yanu era soli wale tu mai beira na be turanga na kena senga ni matata beira na be kaya na ngono makau dona turanga o kunia na kena tukutuku membelete na voli tekni ngele sana kena suka listali na ngele beira na kena tokintina era kunetu na kena bakandini dina nindandon don sartu nga bakalao ni don na biyan niya no era soli bakaloa era tal ni soli listal beira iyan do na kaitiko na be matini tu era bingarabi na nondan de bonua ngandrebi metiko beira na ilabo ni beiboli baleta na ilabo era beiboli tu ngasa tal ni undol ngasa miloni nga ken balambale keba kaya na ngandrebi me na boli tale na yanu o wakaya me soli listale beira to na kanito okay na matin to biti entendo me soma listale na ilaba ya beira to na sa to kana tikungo wakanga na bebol sa nongo bebol takabe ko manila jadi serang tati iya koya iso na kau o binakata me o sia na kana ngonongoni o kaya sa ndotu na hotel sa ulebu anda kila ni bunga na be o Hernando soli buku o Hernando barita kina lealo era sando le tu na nyonya ando talanga bira Oprah Winfrey taman lalali bersarang wale na nyongo o Nicole Kidman lebo ni sakla ni saraya ni na tiku talanga na tu wanga buka na ewa kaya era do kel nga may na rara ni wanga buka may nandi o iran na millionaire rakel nga rangay bonda na yan na bonda na wanga buka sarangay buka tiku talanga na yan talanga Turtle Island may yasawa yan ang ito man talen ng dotal na singa na mga domingo ibital na kau binakata mo siya naturang anong o David Gilmour ni abulio kwa na yan na mawakaya tiku talanga na nun siya may na Fiji water takiridea na buno may nasanora ko bi sektek chungo crown freehold iyo nang kay madal taka ultimo iyo koya bida nakau au rede musar nga kinabaklibu yaw mo wasian weekend ni kuwa dagarital nga na vital ka waseti ko natin ka walu bitsa nga mulka walu era baka to kay chuga ni bude bida na be yan yan nung panangon sara visole kini mersara ngole mena bi bonwa sar bisayaki se sora senibal me bakat kun chukuma yo to kay benji mere senibal sarangali wili to ir me bakame me bakat to kay tubir me ray dola nimbuka enande bono era ngoli kini kandavu sora ngoli lau vunga rakau ingamea vunga rakau itabiuni non rakau bakatikitiki sora kau sare rotuma bakame rakau na bono yawa me rabise kini me kakotal ni relistali na bono ya na raimbe kay tiko na matentu wa koloni la bo iyo tu talanga na ba na lawa e na ordinance er to karakot bana kantra bala ngina ngoro ba koloni me kakoni ra chuka na bono ya na ngai ba bu zatiko serve to ngata kena matentu na ba ra mai di baki iyo ko sarngai bidala kau binakata me wasia o longa bata serchuka na bika embeleti kenda na itoke vital na bosongo bia wasia weekend dona kambimbingo na buku ni ngele land issues bidala kai tukun chukon na land alienation land grabs what can a state control ko tolu na malani bosongo do wala sarva kale na bunga na ibola
vola itu kana buku ni beka umana tiko na nonta duingele baka itokei na bono baka Afrika na bono baka Australia ke na bono New Zealand kasama iwili tena kine weekenda na wasa Pasifika na kasanga ikele tiko weekenda na itokei ke weekenda na bibonua da tu na Pasifika na ngele baka loloma me virna nonta ngase da reda kaba ka Marengeti tiko talanga weekenda na dondonu sole mai wira na tangkasi weekenda menda token na nonta vanua ken talanga na nonta rai baka lotu sanda rai do kenda na nonta ngele kila ningo ngele sole mai na kalu weekenda sole mai baka loloma weekenda menda baka yang ataka na nonta mbula na ngonongo na ngone ta matikina na sega ni kota patikenda na ngele ngo mbiutu mai enda ngwaleane na nonta ngwale ko ngone kina o rede kina na ruana rai bemba sengo ni sa mai dhonga na burubura ni rai baka babalangi sanga mai dhonga batke na nonta rai ni burubura baka itoke sa ndui serna na nonta rai da na nonta ngele mai viti wala sol katol na pasende nonta ngele baka itoke tin kabito na pasende sa wili ngele baka madal tako labo ngele baka matintu sa tora baka matintu iya sora bola tiko na non ribola tukuna ke baka tau keni baka banua na non tangele me tau kena o kenda na itoke raba kathava me mai bola tekitu se raba kathava me mai soli na buku ni non rato sa me bilu teke na be kobana baka ngo so Arthur Gordon no non sanga ko me ka kota li bola teke ndora kana raduru mai na turanga marama babalangi na non raduru mai na ngone semberni soli kino piti pertania na non sasanga sona ngele ngo menungu iya nakasangelu rai na buku nugu bandindi ke ngai tukuni sona ngele ko ya bolita ke baka ndonu na ngone ani semberni solo piti pertania ati ko na baka nananu me soli na me limunga na mbaki rabaka yang atakanga na babalangi na non retete bobau reteniu se taba ngarabetea o tili manemba ke nangel mi sukolistal mai ber to kini pano sanga ya na bisa sande na wale bu dakti ron na kana no talano busot ke bukana tarang bi kundan tar ni berendar tos ena koroni vital no niko sore tar cuma na bakanda go no tar na kala ngam so mangamai berendar tosan wata wir na bakanda go me wakaya be kaya da wir na kane bobo mbeka era sa chuke be niko tu sarang ada turang tar cukumengo cukusengi polo sar cukango me wakai sande iya bunga sarang bir sar tunggo me walau ena non rasa kau baka bisu ya sar kau yo walau kena bi bono tal mbeka sarang gale bi wasya kina siang sar ni mata tabiya o kelanga na buku ni non me kau baka bisu ngole mai ndo na mati balu na yanu walau sande gue baka matal tak cukumengo don ko sanga dokter tin la sanga na mutar baka mbanga na kaya de berna kada melobon na vital na mata sauti sarang ge bi ko yaki na bebano don benak marota kana vital na kabine ko dokter ti may toki isa rani bili ko naman na sanitar ni seta babini bina ka cukan biseta tamani kacuma ko isa na kay wakandi na sara wakay tiko may toki lebo ko balaw ng anong isa nabale bu seta tamani binaka isa sali sarang may toki iyo nanong gundo taka tumiyo parlaw binaka bale bu seta tamani iyo sara tuchuk ko miyo parlaw sande babini binaka ni takong ko na bata-bata ni biba kararamataki na buku ni nonta ulutangan ni ngele iyo na kaya nataka na biboli ka mosi ndina iyo Darsa tosar na ni tarabu dokter ti iyo dora kana to torlingon nimbulo bina kana kanta ni sangai semati ko mena kabni ko nga na talno na vitalo na batapat ni talno with dokter ti ni takni ni belum bina kabina kana no ni barang tamai na kabni ko darsa tosar ngo na no orambe no orambe esor to ka orambi ya na eden ngono maka orambe RABE una ka dokter na ka balebu ti kondo na isema o takabanga no gubandindi ke membaleta na turanga ngo o lendele ko na turanga ko ya buli wakaya vakapti ko na no gubandindi ke
au sange ba rede tiko roni wili ko chukmena be karawase chukmena don iya o captain ya ndo tukun chumungo ndau Rafaela kako toki le buka o balau ke so era tiku sare vivo tu lo mena mus isa tu sante iya wow bena ko bele bena tuku tuku iya ke roni wili ko tiko na iyo no wili ko chuken me satu bat chuken vital no iya menda itu to konta vital no tiko iyo bona bata bata ni viva garama takila ve kem ni borno chukma ni tuku tuku ni wara tak chukma vivo ko saranga bo embe chotel ngara taro chukma so na kena sebelum ni tar na wili ken na somu tela ngano lo tar tar don iyo bena ko bele sara ve kem ni na wakanda iyo oni borno chukma oni usara kacuk mana kau ni kila bati kena samai bati na sam go ran to sote kena na wakanda mai to ke bati ke to na ngwan to cuk mana kor be betul lo ya to bulan na takona labo to bulan na ba cuk mana biasa ibiti ke na takona labo na biasa ibiti wakam bulo to ave ke munu ke na ka dokter ti tosar na ka iya no bukan nunggu bantinti ke membaleti Captain Frederick Lennox Langdale ko sudu na tin kawalim sa bukarong mi baka di mo chuko ko na tin kadiwa tin katul ya na tin kadiwa nan raw ang gere di chuko kina na turangan ko mi baka itabi na kena laki mapita kina be tin yan baka mi Solomoni ore chikina na ngana le duru chuko lo mana turangan ko ba mure sara ba mure na kena da kana bital no bango mai wakaya nga ala ko saro ko litu sar mi Solomoni ngereda na bunongo sale ya vokina na nonra sala kita kan bisnis dina ni turango ko pakai tebe ko mati vole wai he's a naval officer o kwanga pakai ngatek ngono ko me berto na levers verona lever brothers se na liver brothers o rona liver brothers mo kortondo pakai ngataka na new melaki dak ngono kina na sobu bat kina vegetable oil kangai waka wabu bol tekela banda na bese burbur tamani kambani lebungo ena tin kawalu sang bul kawono dari di chungo na tambemba ka uda buta chukani ngo boli ko mai wakai damate bina kata ko me boli na anu me tikina na niu mate matanga mesanga ina ndo gala sigitum bina kana ndo ndo ada buti wipi chukumai o Charles Wipi ira kita ngordur ke debat ke chikulo mana kana bibu sekitaki me volta kana yani anu meratete kina meraukin nango sangai la ko turango o Langdale le duru chuko kana voli na yanu mi Solomoni me voli tak talanga verto na verona bitadin ko na Liver Brothers korto na company batangango korto ngali duru kina kana voli tak na yanu o Banaba ko melaki kelimi kina na guano na phosphate ina katalanga nga matalivio ni ngai ngole talo se ata koden ko na nanto to ko wana kala ki chairman tal ni company ngona Pacific Islands Company nangon sapa ka din kino na bengara maybe nangon sapa ka din mikino na bengara maybe parent company chuko chairman bado ko to ngara ba bata chuko na kena keli na phosphate na guano iyo enda gere kina yan na non rasa kilana be matelele ni tukutuku ni bianu yanu kwa ni yanu ko saron rabolitaki sarto kila sarto ngakino o se ata koden ni salala to ni yanu mai rambe sandena kwa raroki na kana bulitaki me birona Liver Brothers me birto na wakanda to mai na wakanda mai Banaba sanjena mai Banaba rasa komuni lau chuko bangaranian doni na non robole taka chuko na Liver Brothers na ngela gore sarto mani bolia ya ena no non robivo li mana kena bolte ke bala Liver Brothers ya en total na vital no meta ke wakili iya sena turanga na tidakau na nona bolitaka nangelengo verona Liver Brothers gore saranga tagare kina na vadir lolo mani na kena rau tu na bisuli akini bianu yanu eno bukungona ni kavi ni rongoni ngono go irto na bekanta to mirambe erto sachingo mi lobu ni bonu lobu ni bonu metabe uni sebambul sarchukani verna bekanta rabarong sarchuko mi lobu ni bonu au klani sada vital na taki rambe wote na tol na mada saoti sabang madal tekmon mikina ni orto na bekanta to na yanu no rambe erto sachingo mi lobu ni bonu metabe uni sa tiko talanga no to ngangande no to sabi na kata merto listali kena no to yanu
ia me baka wasapa madal taka ini na vital no iliu na nguni sala ngai roni taka kinango ke baka me ngol na vital no me la ko saranga bona turanga president Cik saranga bi ko na kena koko ke vera na leoni kormelo ni bonu se verto na turang maramai toki ke baka bina kata merlista ki wakaya tu vera na sul-sulia merangwali ke bona turanga president do karna wakata melo Dr. T furfuru ai ferfere na bi kaya dongo menga sanga me mele ke baka na wakande a mer sanga mer bola lista le menangele iyo ni ocho na vital ngo vi ro ka bikendra wakande ni barong chumai ngai ba madal te talanga na itu ni bi matanggal ngel satu se na kar tu sa ka bcho na tambana ni lens na kambeka certo na ni bi di na sarang ni ngel boleh bakan tu crown schedule wate ke na ngel ba ke toke kaya na talno membeleti wakaya kere talno membeleti rotono wakanda to mai rambe na buku ni bekai sa tukuniani mai buana turanga na tuida kau ena ngono ya merto sabangalal erto sama ni ngole ni kini tabi uni tiku ngole kina na raini no rado bakara rongo ke bir na turanga na kanga sa lewa mai sarba ka muria iyo e vadir lolo mandina toto bat saranga na be kaya do mai rambi wakatanga kini berto na yanu yanu mikioa orto talanga na kini itoke enda sabita no takachuku miliuya erto sa chiku ngo mai ibingo na sini yanu yanu misaranto Verto na wakat iyo may natewa erto na yabusa salia me da bungo na volni kaumbula erto se kile tunga kinorto nirto o mai rame na bukuni beka politiko na ibola kaumbula rete bakasum ta katok tete no talno tukana kena sama na turanga ya na boli wakaya non role shot tal kena na mai rame iyo na be bole erto kilabi na kerkere o bakasum tak cuma dengan Dr. T. Ya bakangan yo boleh ndarka o boleh tak cukup ko boleh. Boleh tak watos saroiko. Don sar. Cala ka talmento bi boleh ndarka. Yang kita katuna bi boleh. Kendere to keningel sa sindona ko ko to bigan. Nomni katal cunga na nonra biro ko birna irna non tang kasili. Berarti non dito begitu ki. Nakanga sa lawanga mo tidakaw. Sa nakanga sa lawanga mo yo rato siro ta kumba. Sa sindran dia tanga. Itu kuno ko sa boleh sindana bakanda kacukun ko consent 60% to keningel me sila na consent ani ko ngone asunto sila na consent nga sila na turang li na or na nanta turang bal ano nanta biasan ta ko ibiti di na sarang iyo Benak. Iya, vital nga nanong kubatin tiko manirital kina so na biyan niyo nunggo matali sarvio na nunggo redo ni tukuni 43 private islands. Kinta sar na dalingango binakat mo kilaw di sudstal. Wabi ni binakat chuka ningo be Samson Burma may Roma. Turangan na ita, mamadaltak mo ko. Baka daba na yan no Canada. Wabi ni binaksaran bikem ni ita. Dono binaka, manakap so na nunggo kubatin tiko may nanuma may madaw mingo. Mo nang vital no te kirto keda na yun ngo mango na yun no laudala na yun no naitomba wakatanga kina yun no Canada na baka dirlo mini beka eado veira na toke na kango ni sematiko na veya yun ngo kina vital no yadaka na mada saoti ena ibal mi weriki ena buku ni non robi lenga titiko na turanga na tida kauratu ngale na benua vate ke maaf nona ngole tua maafu itonga kama ni mibakalengai na turanga weningolo kama ni taka kina na ivolme weiriki sema keri chukertone yanyon kerango ko sa wilikanya o mango laudala o neitomba bakatalanga kina yanyon no Canada siang talanga ni ngwile kina yanyon go batubara kei kaimbo lebu saranga na bika unanu mamono gai waseyani na mada mingo na kena musibia una kaureta wakatanga kina yan ngo Turtle Island sa nona tunga na turanga billion ngo Richard Evanson may yasawa kan total tunga no to anga buka na Turtle Airways nagare kino wasaro te meraba anga buka tu tubir nila kembali to tio na to bana ka vital na mada mingo patenir to sama chiko batake waningolo batake ratongole ewal me weri maaf
Wakambul sarvian di susu Angela. Isa. Darkano na siya matsukuma na matasa. Bulu binaka. Iya, bule vinaka di susu. Iya. Sar may Wellington ako ya. Ah, vidi vinaka chiko ya niyo. Ela to bule menda bitano no Bisa mabata chuko nakati. Rau ni rau kandara bakarong chuko mai. Rau no resa mata chuko nakaya sabe kaya. Lako sara kweli da uri talamai. So bakin na bitalo. Iya, nalako bat ket chiko na isya maya. Madomingo ona talo taketalen kina na talo virtone ni nungo. Dona kana kena mosie, na kena visual te kitu na bi yan nungo. Era chiko sarang na kini tuki. Era tu vinaka tu na yan ya. Sarang kay ngole no ira na bi boli. Sangga tu kuni bira mera bangalala iyo ano gito pala mo ngai wasen labo kana mata tu binaka bali besar bekem ni na barang tiko mai binaka dokter kindo kan sa menikah binaka temo na vital na mata sao chumbel tene bolu mai na korwe wai en owales tala mo kabi dokter kindo retal man na tanra na viturang ambale rasa na kenangon ni solo biche pertani na chinikawalu bichang bulu kaba au sangkai reda chuki nandona ya tango nyoba ka uli ka chikwarto na lechun ka tolungo erto leven dua rua tolu va erto leva na turang ni tele iya erto sen chukin au reda man pakai sanai turang ni tong enele maafu chuko kino baka wale tambua nangon turang na timbua iya sangkai rolero na turang le bro sen ni mereo o rambidi batake tu bono ratu kinchoche ya sanga chuko mai kandabu o ratu na lebu na mosi o ro matentombo ya yo vertona leve va na turanga mai telebu go weekend na kandabu ro chuko mengo na kena mate saranga na turanga na bunival o ratu siaru da kambao na kena karua ni turanga ni telebu sentukina o ratu e pele na letikau na lube ratu da kambao na kena i katolu o ratu sikeli tambakodoro o sikeli tambakodoro ngo biba madal taga bikenta na ya kabnikwa ngo na turang ni biwa maimbao o koe ala i roko tu na sana ora na bono baka turang ngo watu kaloko na ngona sambere ni baka idoro kina na ibalo na chinika diwa so ni bosata chinika walu bitso bulukan tua kina chinika walu bitso bulukatolu o koe ndo talanga vira ale roko to kana sana baka turanga mera o koe ndo talanga vira na saini turanga chinkatolu ena solio viti pertane da deed of session ya vatake ndo talanga na turanga raubi tatadini ke ratu da kambau ratu sabenada na ulivo yarto na leva ne busator to na leva na turanga lele membau erto maiseni chika na deed of session ya na ken le puna sana era sena di dofse le to le walunga andra kame ba mata tik ken de merenda kila ba kana kana ya kabni kwa er to le ono na sana ba turanga me bici e sindo na turanga me sen kina uli kina ya na kale menan ronga batikena sana na bosa na turanga na timba batikena ya sana o ya sawa na ngauna ya batike urton ba kana to na labo na takoma ira sindo virto mesin orto mera ko mai seni virto o ratu isikeli tambakodor na turanga ni vio ena non dunro baka o ratu da kambau non ratu danga chikorto na velio ta ki ratu da kambau membau sanga tu ko verachke la ko mai seni on the behalf of the province of Ra wilkin o dolo north o dolo west batike dolo east apatike na turanga na maten kutu manitasir singin do virto esai singin do na sana lo mai viti metalo mai viti na vele na ve bunongo yang gal kerto bamba la waketo da kambau o ko sai ni ko la blinga ko sin la blinga la waketo ko ya na bune waka zaka kai ko ya na ngone turang bal na ora tu seru da kambau na ngone vile te ko ken ko mera ni mata ko bika da vital no ni ko o ir na turang ko ra ranre ko ni ko na kan me sa bakara ni kito sen ni senta kana de ofsa sene kantina kaya musiki talaga kinabio mbalechi waka iyo it was very opportunistic kanga urani ba madal takraw na kena raw na kena bulti kitu na yan iyo kwe me marani matatsu ko na nanda vital no ito tadi bata ni ndomerongo da bakanda rawa but me bakanga na kiro kachi ke dokter tingo na bata ni be bakara mataki marani rarama bana ko nda bakasa me bakasa oh
No wonder. So that's why. Sema-sema na vekasa na kilatu Kira ronga talchunga ni sora tano takamain na vekara ronga da may turanga tamandra sana turanga tukanra ngir tal nga mena nito momo sa kiusa sorobi kero vital no takatiko na singana no to nguni ang kona tiko sa naturanga may nandera vambur sar chaka ni vekem ni menandera ni vakarong tiko mai ani bata-batang gona vital no ni bibak raramataki da bibak kalngangataki senda soli bakasama ni saya ko weekend na lenga na dava indon menda takao etiko na ngoni sala menda muria iyo to soli bakasama menda no matal chunga ni senga ni okenda tondo nga semenda bakal mulo mani kenda menda retal chunga ke bakal lengor to may wakaya bakata bir to mini tomba bakata bir to may kanavea Right. bakata bir to may lodala to bata keda na lenga era sa tao iya okenda mbek nga baka kau tamata tamu sakayani sando do na kena ngonong ko menta takataka bata ta soli baka sambi kem nina baka itabituka na tamban ni lawa sa kena ngonong ko menta soli baka sambi menta takataka kina menta bukeira na bekanda o ko sara tiko na wasi ningelen go na landless sa sianga tiko era turanga marami to okay sa sianga ni tiko na non rangel era sudukina sia soli dina bira baka bubali siya bakandra. So baka madal tal weekend meron matatu ka vena ka weekend ko. Tul na sana na biturang erto sini ono erto sin senior. To lewalu ye bertore chin ka to la to matal manda ni baro matal bena. Ratu da kumbau na bunivalu. Turang ni tele. Enele maafu turang ni tama. Ken ka tolu ratu ngolea tu da kau. Turang lewu na sana baka turang da konrove. Peli na le tikau na lubena na turanga bunivalu ratu da kumbau. O ko indo talanga verna sa ini. O ratu baka wale tambua, timbua sa ini. Sabi na na ulibo na tuwa kai sa natavi ratu sir da kambao. Turang ni nimbao may televo. Ratu sikeli tambo ko dor ko baka madal takachukaya. Non ratu roko may ra. Nasa na baka ra. Turang ni viwa. Mbao televo. Kene ka walu o ratu rambidi tuin riketi ya sanorewa. Ratu Ritova, tu maduata, role rome maduata, Ritova, bata ke katunivera menan. Tinanduri. Iya. Kachina kadua, ratu kinchochi, tu bono, tu inodo merewa. Kene kachina karua, roma tintombua, na tinamos. Bata kene kachina katulu, ratu na dengelebu, na titabuki. Merani rarama chikin nandarai, rarama chikin nandabakasama. Na beni boni biasan tagi bakasam takana da buna esin do kin na biasan nan bal ni buno keda ertole sen balet ni buno keda engal tu bakam bau lagi bakasam taka anak ko na ngan turang na buni balo ratu siru takam bau pedre be buno keda go bakam bimbir tu kembara nan ronga omba o yasawa ora na buno bakam butong budi ame na usur keda o lo mai viti na sana keda baka dala sautukina na ngano turang bal o ratu da kambawi marani matach ko weekend na nondarai bete ke non da bakasam ni lebu sana na weekend ertondo rechunga na kwelen ko mera iya ertondo ka chorto kito sin tako kito na bola ya de gemere da go ya kandid ya erto sin din na turang na wakanda to na sa bakara ul kinora serno kada melobit mera sente ni ya Binaka Dr. Tina nanda to vital na to me baka nga to sa kachka na lebu ni mata sabi to sa kito na vivo no la may viti lau tabi uni kandawo ya sawa ertos kina na lawan ng ano bako iyo may kandaw matanga kandaw nakaurong ni sa kalila biturang atamango Dora na lebu ni kanda ram tukini bikito mi kandaw talaga na manunduy tangi ni ra lebu na tamatam sa kain mena bisi pitira la ko ni kandaw orto may ra orto may na mosi may telebu may la may viti sa reto yan ni kay kandaw na mosquito bang karela nga kaya nga ba tikira iya si mo dalo to may na mosi tapos to le na kami ni kandaw merto chuk na may na mosi obe kabe
Iya. Isa. Iya. Nah, kenal po? Iya, pinaka dokter kina bibaram ta kita baka pinaka na kami ko. Na bata-bata pinaka ko na nanda wuli ke tiko merani me baka ta satu ko santa wuli nga santa tosili we. The pen is mightier than the sword. Ngono ta sa wuli pinaka sar. Vitalian ta token ngele santa sinto ken ngele. Irna baka na bulang ina indir la ko mermai. Baka ta kay rasar na non rangu ken non rasang. Ngadon me baya o kenda. Viso non darai. Que non te bakasam na tog ni kada rei Iya. Naka Thomas Roma. Iya. Binaka dokter tio, ora binaka ta mo baka matal tanga baka laka dokter tin na non tangele baka toki. Tangele baka toki. E wasa chuko baka tul. Kiro baka kel toki dokter ti. Me kiro rei na non do ngele me be ko ngele bole baka dua. Na ngele lista ke baka matentu ke ngele lista ke baka busa. Artong garabo chuko na TLTB. Na ngono ko na maten wasa sanda sakilana. Na ngele freehold. Gel frio le chiko na kena na title nangel ngo rani volta ki rata nganelis freehold ertong garabo chiko na register of titles kembal ke bakanto nangel ko be bangaramer freehold orto na register of titles chukke de virtoro ke bang magal bang matale la kede iya kene korone waswas nangel mai witi na state or crown land iya nangel ngo garabo chiko na matentu chiko berto na lands department Nangela era ni lisi e sengan rani voltaki. Senrani voltaki rangan listak. Bate kene katol ni was ningela na itau ke lende sena native land ya NLTB tulu sa TLTB monongo yo era ni listaki ye seng ni raw ni voltaki. Okay, dato la komando na pamadalan ningela volbang do sa freehold iyo. Na ngel ngo me bakaosa baka madal taka dokter ti na be boleh takin na bang takin nandakai na mbia sena whisky anda kambeka iya patike sal total na ya rei da non turangan ni yang na ngone ya rangai boleh takin me boleh kina nangele se so na ngono ba kolonia era dongana matentu ba koloni era ba kamulmulum taki sarangai besu rabi koye kena be seviti sangai boleh takin na non rangel suara mai bolu na turang ni balang iya ni sama yo cene kacin na ko to nangon ni didok sa na dokter ti sangai wina kata na matin to pertanya mai wana maram nar nanti anjin iya mesa bahkan di ke bahkan tuan nangkel ora mai bolu na ke balang so itu ko merendar mo kamni ko mai daba chukun non to bitalan iya so there was a thorough investigation wina kata ngamen nanti non ala ko mena matin non to ko bana so the garden me laure ke de bang dona ngele ko ra kaya na wakanta ni bole bang do se bole na sana buto iya matelele bara bole buto iya mu ya chiko ko bole bang do iya ko sanga me ta ken na kena bang kebe ena chine ka walu bitso bul kawono na land claims ordinance sanga me bakalau ta kina na be ka ke ko by the land claims tribunal ena chine ka walu bitso bul kawono iya so ira ke de ngele ko be volte ke me sanga me baka yotaki me sa crown grand iya kan bala sa chukona kana the title sa baka ndete ko de robi boli ya norka undi ke betul no wil sarang lo me waka iya wil ke waka na itong ira ke de ngori they become crown grand iya ni crown grand ya sa baka tintin tak ni sa ka och na be bol iya total ka tati baka tintin ke wara de chukong gereda ni vengele ke ngo irna be turang bal ndor sa tabu to ka etok kinon rasain era bakan din takan era volta kan ngel turang na timba turang na kalib menan ronga ratukin na novo o ratungolea na tui da kaunrobe na tungon turang na timbua na turang na timadwata bakan bimbio da kambau liu sarang ngel volta e bakan din tak ko ngono ni len claims tribunal ni ko volta kan ngel sangatal ni mabunta ko kondra ka pati nung kerito ko niya ni politiki nung ko ni vanon raw nung tolo heka ko sarang ko robia da buten ko by 1881 vanon raw nung tolo ngele sangge me baga antinan taki freehold ni sa freehold vanon raw nung tolo heka vanon raw tolo heka pati kena ena chinika wal sang wal karua na all this crown grand ko sa freehold sangge baga yote ke baga matenitu me baka yote ko matentu nira sangele bol bakandua sama itaro talanga kena chen ko wal so ko me ka ko talin don ngele me be bolta sanga me de ken sanga ya da men ko na chen ka dio sai ba le makin ka chen ka dio sai ba wal malo ni tul nembe ko me be lu te chiku bi na ko bana o so everend imthen iyo
Koe sangka minto lapa tala koe na bebol te kingel. Ya sasong tu. Sasong itu. Iya. Mematata cukup weekend ya. Mematata Na bakarong cuma ni ko Dr. T. 1876. Iya. Song. Iya. O koe sangka 1905 dollar time. me ko wana kena koe na buna minto lapa kena koe mbele tere de koe ni anga me dak na banga ta kingel. Ya koe china no musa china kena me bol ngel me sayal. Me rani toso na be bakator dak ta. Me rani te na ndobu. Me rani dak na bobao niu. Me bakai lauta kana matentu bakolo. Pati ni wa bo matal tak chukile ala bo na bindin dinati beira na bi bolin dondonu. Ya solibire lima nembat. Right. Mera tete. Iya. Tena no mo bobao, tena no mo niu, kanga o te apa kanga taka, rawi lau mikina, o chili menemba kina stukilistal nangele, verto na kani tuki. That was the Apa chiko ya na That's the British feudal system. right. Ato via bakamuri orto. Don. Iya, na kena Pamuri chiko na kamingilan ya ye. kena ngai ni sana madam bakamengo. Madamingo na kami tomantal. Na kai vital ngata kana sana. Iya, ena buku ni nonondala bos Everett Impton na kopa na tarisi. Volte ke kena ruan roka ono na umangele. Ya sangka me bako dan ngele ame native grant. Iya. Sanjin. Uchia, mana sa uchina kopa na. Sa pakatamboy bakandua. Na kota lambelete le rongo mo sa the garden. Kaya mereka nang rarawa. O sa the garden para uli ko na kena talon dokte ndor ka ko na mai. Kawai te ki kenda. Okay. Le rongo da ko sanga tuku ko. Laksar nga ko to the House of Lords. Le mbosar le vital long ke ker ko wana vira me tarrobi me na kame da kabo imten. Me kundona gelar na bagaloloma. Na itoke. Ena chinika dio se valima. Sanga me daka kena na mata ini Native Land Ordinance. Na native land na kene karwa. Na native land ordinance me tarrob na politik ingel. Kota lindo na politik ingel ba ito. Ya na mata ni umangel na crown ranch na freehold. Sanjin. Karu na umangel mo na state si crown land. E bacho ko na kena matangal. Kena warong chung maniko. Kena matai Crown Schedule A. Iya, ni sa bolo tiko, ko chiko na pena na pepe me bolo, pas ba malo bo. Kene karua Crown Schedule B. Pas ba malo kun totol. Kene katolu na state freehold. Mata kene kaba na state foso. O na state foso ngo kwa na ngoli bill. Ko ya bina kata na matin to ngarse na na me bili tekina. Me baka le suitale na umangele ko chuke na uthi wailalai. Nanda be uthi wailale bukina nanda wasa including the 200 EEZ zone. Me kakunila ko wana matin to estate foso. Me le suitale me weekend na ito okay. Yeah. Me kaya chukuna muna. So wasa chuk watol. Baka ba, sorry. Crown Schedule A. Crown Schedule B. State freehold. Example of state freehold nanggel ko chuk mengar. Korto balta ka chungo nang wala Tumibot kaloko. Iya. So it's a state freehold. State freehold ya. Pati kene ka ba na state foso. Ito ko sa buli saranga na land management go. Risa. Iya, ber na ba kuro chuk na land management ni ko sa dala me buli dikin na vi wasi ningel Ina ko menda kilato ni token ningel. Sila ba wikim do na takola labo. Tambulan na ko. Vera na taka mo matentu mo na kanko matatu tu vera. Iya, wikim na sing taka pamatinto kin na singkila. Iya, verto na tambanin ni Len, verto na TLTB. Vera keda ko matentu dokter tira kila. Ko Alipate. ko ba kasam tato kaya taka na biba karamo tekingo. Weekend nito kaya baka napatapat bangko. Era ni matata makare sisi. Iya. Anong dakilan na Di nasarana. tugtug Macau ni kena bolti kana gele kena beka sama ya dan tulak mana koban me sama da kana na Native Land Commission merani ndame kena na materi commissioner me bakang kangai keda na gele merani ke mekila na kena waswas Ibyo mo na ka dala ka obyo wasi ala bo Charmen dan doang na commission ng goro Williams Iya. O kung may commission na ni kana baturong na politik so ningel. Basil Thompson O ba ka samta ka chukum ako rin nando ba kan dewa boss Iya. Balat ni robos chukum babalay. do talaga ito rin Lagi rin daw ba ka samta ka labo Basil Thompson ko turanga buku kono no mela ko mo ko matene kada ka ko guri da ka totol ba so ka tonker ba so ka bichi so ko ending te kino ko me matene commissioner ni totol non tampo ka ba so ka bichi but they were also interpreta ko me bina la ko ni ba ka verto no ka de meditasyon lo manadol nerto na arto nga me ba ka rai arna andra sa chung do don me endo Iya, o kanga ubya pa madal ta ko na Klan na lost in translation beba kam nangang goro mpa madal ta chumin goro ko na pa na waso siningel. Ang gaya man nangan ken cross sa se sino ko bakasam. ya o to sar ngo ba madal ta ka na crown schedule na native na itau ke land na ken ritau ke ersayal extinct
Kawamboko anak-anak yang itu iya sangkai yo nanggelang go itu kun cukuna kene bamadala matat cukup bertona TLTB and runo ndol karua na bengele kene cross jolei it's all reverted back to native land kene bamadala kembali andola tu ke bakasor mai be bangkangkan kelea sona kene tau ke ra sa Kawamboko maralis talmai da kana kene be bangkangai sama isong na kaya na rono ndolo karuan sa convert tiktal na crown schedule A me listal native land yo na kene bakan dindina erna kala sono kantar borong cumani ko saya pakai dorun pakai asem iya kene karua na katomasi iyo ala makakina kene karua doktati na crown schedule B nanggele kede ko rasanga ni it's unclaimed land oi rinto na baritaki baritaki na bakatap tu na unclaimed land itu kun dara ponoron yo siya kene baritaki Orenda kango sono bonongo kwera ka kina nangono ba koloni da kana balu ra moku ra ba mateso ra kautalaivi sangkai sin madal to de kene tuki iya sangkai la komena matentu sangkai tu konongo me sangkel state land on state land kin sangkai la kotal mene kento ke be bakanda kachungo ora ka la komeda kya sangkai me da katala o irmai claim ta kana nonra sangkai me sona kisungo na runondul karro to bacho bole tungo all land that were unclaimed during the first land claims commission 1876 iya ero may what kena native land ordinance what kena section 19 of that Itauke Lands Act iya ora kena ngelango sar may listal mo irna kan ngelango nito sa may bosong bumbulu itaki sa may suka listal ngelango mengele bakay Itauke yana TLTB ana ronong dolu karwa kembali lo pe parang alabo o weekend na chukumay viti na rono dol korer to na baite mga kilo to na balbol niya sana merto na sema ni bibisa kirto na TLTB gorin to na taro na ka mera bakan kili me bakan tikibi mande wada ber na bakan ko bor na chumay iya na kilaba kadaba nindolo tu mentang wala ni mendeli suleni na nonta ngangandre it comes back na communication iya klana drakaya ber bakan kantar bor na chumay ko na matene be sana oh binakataw sele na betu kutu bango me bakan dote ki meren rakila ni kango ndolo tu nangonong ko to no mundo metiku na bakan dono mundo ngen erto patarang na bakolo ni ndo chuko na ibola na dan na mata kendo biko yake na vi sei biti me boli torto nga baka biti iya nango na bakolo ni ndora ken katol ko na state freehold baka mengar state freehold iya ngona ngel ngo tukun go land acquired by individuals and later bought by the state randa kambia ka son na turang ni balay era may bulya ng gelengo okay would be one of them isang listal na matentu sang sinuwakay ano kayo yangar bakanda ko yangar ay sang kay sasang na matentu sang kay bulya berto turang ni balay ko na nona bakang bibin ng gela ko may bulya na CSR iya Colonial Sugar Refinery me Australia yun indor liris na vital na ni mada na tulu bana mada saochi ngona ngele ko ra bakay tebu no ir na roko na roko no sanga me bolte kena ngele vera na turang ni balangi me takke na bebol ya ber turang ni babalangi ko la ko mekina na kamani ko na CSR sangke bule na ngele na ngono sawo chikin na to kata na CSR me saso na kampanya sangke la ko tol me na matentu me bulia na ngele berto yo bulia berto na kampanya se ber na kanar balangi ya bulia sangke dan tu kina na state freehold kada pa na state for sure na ngele ngo ko chukina na ndo udiwai na Golgoli. Wenrano pati kena nando Golgoli, streams, lakes, rivers, and the sea. 200 miles on na EEZ, na economics exclusive zone. Kurunan rono maile. Nona kedito na matanito siya matalangan ni kita mana bugong bugong dokter ti ni nakachungwa na kiliko pa may nakoroy na mining act tu sartu may baka makaw na enanonda lao ni bakekeli ni yaumbula ni 6 feet ira nona keda na matanito kembali keda kana kiliko pa may namosi ona ngana fitita kinito kakede kune kedira nona keda matanito according to that order na lao ya iya no foso en se lao makau don me bisa iya ko na lao me bakolon eso na lango rani sana me pesau but na bakalao ti kita mera bakete kini ra chana na land reforms na legal reform iya
Sangkai lakon ko na umungel kini katuli nontanggel ko wala sa ulo katula pasende. Ko chiku bertona TLTB iya. Itu kunin ko sangkai da kana matini ordinance na the 21st ordinance of 1880 iya. Me sangkai da kina na native land tenwa me sasangai me da kina na kina pakai bola ta kina nontanggel pakai toki. Na ordinance kene karua na chilka walu wal sang bulu karua sangkai tika bukin norto da kada na native land commission iya. Na sangkai tingita kina commissioner me didi bakan na takatakan ko berto na NLC Native Land Commission. iya marane kuneki na nantangele kede na itauke o ko sabo chuka de mai songo kina na bebul tingele ko wal songo bul katol na pasende iya iya total ko na ordinance 4 of 1805 sangkai me duru kina na lao bongo na itauke Lands Act cap 133 wana la ningele be kita na wara chuma be kan kabili ko you can go online and google it na itauke Lands Act cap 133 e ko buti bakarara basar chunga kina nangele ke embeleti ke na itauke 83% 83 to 84% ke nangele ken ya so na itauke nangele ba itauke ko sangay bakalau taki sangay soli na kaukuwa wana naturanga commissioner ni Native Land Commissioner me waseke na kendangele na itauke me bakana yala la ningele ko sangge lakina na bitaro ibunu na bi korkor na biasana wana to manita kale go dokte ti baka somta Kamera butu kibitske. yes from 1905 me me da no ngone me ki baka bara ki no ratus kuna no na daka ena chinika di watol sangul kawal ke baka somta ka e bola ke ni tol sangul katul nembaki nambala uni daka dango sinta daka rora from 1805 19 or 1805 yeah I think 1880 to this 1905? oh sorry 1905. 1905 But the ordinance can go get a chipanangon of a kulo. but it's so weird sa lakman na 1800s na ordinance okay sangay may hindi kita kina na matini commissioner na matini Native Land Commissioner o Basil Thompson sangay may tikabuna ko ano natakataka ko mana chinika dia wal sang bulka dia sang bulka ba ni busata me maya da na chinika walo me ena tanro ni ngono ko mana chinika walu wal sang bulka ba ken chinika walo dia sang bul taka ko na ta siri On number, okay? rewa bate ke te levo bate ke to na dolo east na materi turang commissioner ono ke ba madal taka na ken tu na turang ko na mga mengo o matela la Matela lai ko se umum nanga was nanga nakao sera. sangka me dengo ko ave kada na kanta ni barang chumai sangka me torno la taka na koroni commissioner o Mr. David Wilkinson ndarang wa chukana na ngoren da sutsta kana dandra mende ke bagare ke no die manda ko su do mai be Kungur ko ya side ko ya chikona deed of session. iyo ko en do saranga bira no na do ni bakasal na mando rato ta kumbau me ya do sar na ngone deed of session do taranga bere tukun chukana kene tutu ni torang ko basang ul kalim nembe kono mai tu klabi na ko kana basu bagabiti basang ul kalim nembe ka bakay te saranga bagale bu ko na ken dikebi na nonda na kenda lawa ningele na itoke iyo ni ngone sa me ta kino David Wilkinson sang kami buko choko na taka na sanomba bati kene sano wakaturango ya sawa ena chini kawalu ida sang bulkarua iya tukun telangan ni ucun na taka aro sang kami buke kwa na kowa na tarap na commissioner o Mr. Maxwell bati ke Mr. Boyd sang kami teman na taka sabi na ta senloli bati ke Verniki Raiwalu iya pero to taka to sang kubuti kina o Dolo West o nandronga kene sanamba maina chinika diwa tinikandua orto serang atelanga na matene lala erton ke mbitilo na matene register ni kenda gel ni toki na Native Land ucul to taka sangala ko mana torang tale sabal orto sola la skuna sanga be ko choko na taka medo na chinika diwa tul sang bul kawal ni ucul na buli mai na University of Oxford mai bolotangan sanga be ko choko ko na sanga me baganti ke ba ke ko na be ka ke Native Land Reserve ya mai tau ya buta katal nga ora tu selalas kuna na kana mai tar na mata ni Native Land Trust Board building o ko indambe chuki suba ni ko ya baka laka sara Dr. T na be ka ore ram na kana wasi ni ngele e tau ken me bitu mulis tal mandia e wasi nga baka tole freehold crown land wat ke itau ke land
ngele bakitoke Sibina ka bale bala po o klando na kabina ko na ndami wilikai senda merongo dongo be lobo tamero kombati na bimbi di non kila na itukutuku so membaleta na non ngele ke bakamen da kila torma do kenda ninda ituke nda kai ninda toki ngele yenda kila tu na lawa vauza na ngele and the token ando na taro lebu weekend wa mi bina kina bene bata ngo ni raninda vivo sekina me bakai ba madar chikin ngo labo o tamero kombati na bimbi ni non kila na freehold land na state or crown land na itoke land native kwa nga tulungan ni wasi-wasi biba kurumbuti kindi ni menda kila talanga na kaya nang may tekubuyan na Native Land Commission, NLC. Saya tu rongo-rongo tu Native Land Commission, 1880. Sa teka bumikin na Native Land Commission na sa reda ngono irto na o sa ata ko na kena sa tosa ta kena wili na wiran na bolingel o wiran na babalay. Sa binakatsar nga kin mikilay o deto kena chiko me bolay sara nga bakoy bol. Kwento na sana and marta kina and no biluta kina ngono bakulo ni bakay binaka na sana inda reda kina ni boleh bakai bol da kila sona bi bono tungo sang saranga ni bakaki no wili kuchungo bida na kisi lelebu rakango me Australia vera na Aborigines baka de lolo makina reda ngo na kisingo ni tin kadio bitsa ngul kandua indona tribe ngo na mili purim tribe bat kindona kamba ni ngor to langwal saranga na in Matibilawai, Nabalco Pty Limited. En honor to bina katorto merto kotulistal men honor to ngele. Yung ko nakasangay to kuno nyo turangan nila waberto. Ang gato kuno ko we kemni na to kiningele Australia. The clan belongs to the land. Land rather than land belonging to the people. Klay da geri do irna wilutaki na ngono pa kolon ara pa kay ngata na sa babalangi me babu ni weekend na tukiningele me pa kamenda loma rua en donum beka na kay da tukuniti ko na matibilo sisen kaya ko na bun gair to sa ni sulkin berto na karto sa sanga they twist the wording yes ko na katulanga na waitangi tribunal menisland ng chikolo wasang kulo no to may bakanda ta kana turang tal menisland the interpretation of the waitangi the treaty of waitangi. So your clan belongs to the land rather than the land belonging to you. So ne bakanda detala de no tokis ne bakanda te ne bakanda te dala dala ke de bakanda ne mal be ke ne tokin do te ne mal yo irne liti kenda chuga ne turang ne balanya chuga na nonra bakanda otaker ne balanga ne bosa rambita bakalao. So these are a lot of legal terms kona kaya ko bakatumbrao kina na bika ndo mo ya be ke ne tokin ngel en nonra do la ko mena bulan Dia nasarang alawo Evita na kisigo redo mani nanu mamuredo matangay sombe ka sarabala taka na nonra kisimer listal mena nonra ngel ndongo na tin kadio lim sanga vulkano endona turangango meli kaliabo may na matanggali matani bunga ke kain tombe ka siya matiko na bunongo o babini binakaya ni kina tin kadio lim sanga vulkano o meli kaliabo wala tak sarangan na nona kisi na nona sangata na Native Land Trust Board. Nona binakatoko me listal me virto na nona tungeli matangali matini bunga. Tin kadia wala sa vulkano o timo di babandra wala takatalanga na nona tungeli o klangombe ka nangeli bakabunda VCC. Do talangon na mission di kau tin kadia wala sa vulkano wala takatalanga ko na nona tungeli na nona wala kuto ko na nona tukis ke na Matibilawai ke na nona wala ke na NLTB. Na tin kadia wala sa vulkaba waisa ke ratu koto talanga na nona kisi na Matibilawai na nona binakatoko me suka listal me na nona ngel kaya vida na bandindi ka ureda na nona sasanga vida na nona beturanga iso na nona bala takanandina kung kina na raimbak nga na bewa sebi kada na barang untuk mena kabni ko ke wakai ti kumbe kai soera nganreba merda kaba na bagandi ke na buku ni nonra binakate merkila na politek mbe bagalawani no muningel ngo iso ni bagaritak ni sono turang ngo klab ngo bero sarba kadin ke wakai Roberto merto da kabongo da bendende kini weekend ko chuma ya wasa ki turangan dingin ding bakay almatua
ngona ni bending katarau. Isa. Saya. Karena sombe karena nung Kita satu mbak nganggo bi terambu kita sawawa nganggo. Isa na sora kacing mana bending tarabe. Ini baka sumta cengana bat ngos sini bat politiki. Saya mikir itu kan ni kending tegi Iya, kango. kan lebih barara metek na. Barara metek. Iya. Mera di mata ta cukup weekend iya. Kan tina sona matanggali rai bayai. Da baka sumta ka dokter tina land claims tribunal baka sumta kan nila ko nya ngorni sembal. Ena bagi ronon dulu. Bina katuka me da capital ngandona the same system ka cuma ni selandi. Na Waitangi tribunal. Waitangi tribunal me baya. Iyo bang mo to weekend da ibiti. Sona tu kaya cuma na matentu bengo songa tutune sana. Kaya baka so cuma rakunu merakotayani. Deo dalam beka nunggu baka dewa kena kami bicara tentang kelas kena sana Karun guys song view kena mararani waktu jangan ya lakukan ini bicara erton din rotal erton alak mana pada tu kebe ayo lakukan nunggu kor namus jangan tapi boleh nggak iya karena iya lebih barara metek ngai iya, andra kaya ni, nda baka sama tak cuma lebih kaya lebih kaya lebih, nda kalau nggak tahu bici, walau sama luka turun apa sih, satu kali. Siapa nonton tu Nak kena ngele, iya, dah reda nasa bakalau, mana mengko, ndana cikin baka titi, kau baka luar cukup kami tu titi, me sol cikin baka umum baka lalai, baka konsul belum, dia suang kanabor ngai sin lakatal me tu kena kuasa mau saya sengal lebih me barang, so me balalai cukup merani, antali baka sama taka, kanda ndo tuk cuma ni laksa cuma bakal lebih nakai so lako bana tujuh misum cuma nortulai pa bini nakai ni sate ko ya palata na yang lo me unge menta bakungi tir na lubenta ko rachi ko na tamban ni lawa ko to ko na tamban ni land management or to ko na tamban ni raptal sarban no tourism GIS rale bakal environmental science maro taka dokter tinira sama-sama tal cuma na kantor talon tak terkacau don bina kasarangan cikin singa na ya tamata na commissioner na kobana so na beka kita imbimbi na vital nango so kacau mo ko sin kante na yo so na ya da batikana cikin singa batikana so na kobana la ko libakan tikapa mongo raide udu maindurungo se vital no ngako usto ngamena sa kongo nendalan ko mo na kiango i Hawaii iya endrakan kata-kata le dokter ti baka umendang endrakan ko sumebi buta ko iya teman dibanding dik Lian Roxburgh nakalian merani ko na udu maindu mendaran de vital no sanga bang do niyo so talanga na makanda ka chukuma ni sora bakara riko na vital nongo ni sona tukanda ra chukuna loma sara chiki balangi era mai bole sona ngelengo yo ni darwa na vital no ko sinda to no moriko Kaya baka sa chuko bikim doon na title ninggel, it's crown freehold. Kaya baka sa is freehold land. Sa ko saranggo, sa daw chine kana bosong bumbuluy taki. Sartola ko land commissioner, enang ona ni chine kawalan raw. Meme daw na chine kawalan raw. Sa may baka tin taki ni gelang ko le kana kana bibol iya na mada mengo. Dan ang kaya tal kina na bikara baka dor na tuturang lebu. Na lebu ninggel era voltaka. Yan na biasa na may biti. Meraninda bulong mo chukina batakina nangono sa may bili takina na kobana ora tus sinratus o Gordon so other Gordon batakira to bitara maya so other Gordon o Thurston batake Intham iya non to mai chukorto dona vital non balabu na kena vital nota que me sate u membiu bakalawa na nonda lenten o system mai viti iya dona vital no le veado na kena boga de vital rongo ersin kilatu no nonda viturang mal nengon sama dal kina vital non kali da kana bos le boga turang sangale boga madal te verna vi kasam bos en bar tinda sami vital no terchuno boga bini bina kina boga lebu isa nda boga bina ko bona klo non rakotir mo so turang al bina bangko sa other Gordon iyo ando turang go lori ma faisen iyo he's an anthropologist kwen do saranga boga lebu la como come Australia through the London Missionary Society me daka baka ital no la como ibiti yo turanga bulbina he did a master's degree at University of Melbourne
nanona he's an anthropologist ko ke me be buka lebo ko na kena mai sanga me mbi wata na structure na native land commission na what other policies me duriki ne lo makina ne bisimber na gele na vitoro yubanu andora vitala no dare ke no ra me raida bataira the feudal system the Spanish system but the English system but na what fits for Fiji na vital no ya vena ka dokta ti via tomana Iyo, bina katanga mo sa takabanganak yan na mo batabara na bitan nongo mo reda nga na bikaya da chiko ni sember ni solo biti ki pertene pre 1874 kami bakukote ko chiko na law the law of the club se ngona ya si raturi wau kino iran tangasi na nondangele ser torotuna iliuliu na ngona iran nandu ituranga estoli nangele may bir na turanga na buko ni bakawati se na nonra sole bakaloloma ke bakain duet ka binakabira eno sole bir ngor nam dongel munduli se na kanakanin ron kawe se dobi ni tabnatane dobi ni ron ko bir na maram iya eno sole nga bir na maram sole may wir na turanga enonra nangele sa tikon tani wasa ina sana kantu sa gachi ko na babalani ko rala ko tumay na ray ni oya ubina katanga ngele merau kina kau bina kate merau nunggu ilap sa gachi ko ya ko buli chiko nunggu they have a flag in hand empire in mind ana non rala ko la ko mawira na European thinking ana non reda ngele flag in hand empire in mind sarang ibina katuira nangele kortungo so mana nangele rala ko ni nabi bonu era singin tuan tamata red sarang numir ni lalatu isigin tu token ya lalatu chiko era token dal tamani bulim ta birna ngona bakuloy na ngona so it was a big shift when non rai bir matang kami Solomon itu kuning ngoni orto na lalangon ngo korto ngol to talimingla di mertulaki iyo do binin round don bina tara ni bi ko pasara bi tumai iyo kito ndo ten kene kongo kito na kini ron ka iyo kin ron ka iyo don iyo kona kasar ngango menta pakay ngata kana social media don bina kana itasili iyo menda biwa sita kana itutunggo iyo post 1874 sanggay baka bimbite kami kina no sale of land sabat tambusar nga pateni sa ko wala tukina sa Athagon Dr. T kachumongoro matangalyo sili mbulo bina ka mata kakoyo kandi na todo ko kame sereki keda na itutuko menda kila meang na internet kita nanda social media dole binaka iya mula binaka brother isa kongo kana no sale of land ya sabi chikona kina na Gazette number 2 on the 12th of October 1874 so bakasamta kaya solo bichi pertanya on the 10th of October 2 days after biu na Gazette ngo number 2 bakatambuin na bultek ningel kaya ano no to torsar nga bambimbi na bilutek chiko ngona o Sir Hercules Robinson but ke Sir Arthur Gordon na ken sa Lorimon na ken sa baka ferfere furfuro na bolingel iyo ako na tul na fa ako chiki na furfuro iyo gor sar ngala po sama sa mi balaw iyo wakam bulo berna kanda melaw iyo to bulo bina mata minggo yakabine ko abina ka bakalebo na sa mati kumai Sangay Loringon, may bakang tundong takwir na bowling kele pre-1874. Chiko ko bol tundong, chiko ko bol baka ferfere. Sangay binakachingon, may bakang ngona na Land Claims Commission. Kwa sangay baka tulawamikin sa Arthur Gordon. Kwa sangay kung anamikin na Native Land Ordinance 1880, Section 22 and Section 26. Yeah. Kwa nakawat kung chika, kwa nakanasul ng kelalawo, meratiti for 5 years, rambyukin na native certificate title. Solibir na kay balay, meratiti nga nalim nga nambaki. O tiya, saan doon taman ni Langalebo yung sa Durumilo may Sara tina niyo o chilim namba ke wobi na kasartungan niyo sanga tukun morto kento salak sa expand dos Steve Garcia ngai orto na biya chikotal memala orto na biya bili niyo kanjil sar ngai o babi binaktal ngakin bisa Arthur Gordon 1880 na kanang biu patamay na Native Land Commission sanga may sangaya 1905 to 1907 may apply taking go na customary law. Saan din? Kung makasama mga tanggol po, kung na hindi ka nakaman turang ng chukre. Iya. Dabi mo nga, Dr. T, nakangangor ni ro kan darwaro chukre. Iya. Nakari di chukre so, o era toko na may makataki Sir Arthur Gordon may kakunibul taki ng gel. Sangay chiko imthan.
o kwasar nga binakatukwa mi bultek kaya nga binakatanga mi may vakautingan na bikay bital na tikichumaya iyo sangay may tinkariyo ba sa ngabul na Native Land Trust Ordinance may sangay may tikibu na NLTB Vikanda ng doctor history na totalita ka na tignising na imbak 1940 sangga may binakatikin na NLTB may vilibaka na beka kede membaleta na nondangele irsar nga ya kimbalimbali bikenda meka na barong tikumingo kiti ko sana naman nila matartaro na buko ni naman ingele sa dondom sar nga moningole na tambani ni TLTB sabi sa na nandato sa waray ni NLTB sa Itaukay Lands Trust Board iya sa ko sar nga ya pinakabakalim sa arabi kim ni nabakarong tigmay total ka ni biyo siya lobo na Dr. T babakangan tabi talang tabakala lain dobi nga no balalay iya pinakabalim sara hindi so rakan ni korakan dol rang kain rosa libutan lang kau kanya balalay manangan tabi ose lay mama tumanda na libito na singango kami pinakabakadidiki Dr. T iya kam kamida ninda wilipola nagirede so nakapakay siya patamay sa totokan dyan bakata ka manangan na bolio kaya lay cintal mo kung turang ako boli ali tutal tumisolmon sa ngay lakotal may sa atakon lay durtal may na boli tay ko banaba kaya nono tungol may nawakan tumay banaba ki rambi labi na balik Dr. T nakanaman na nabalik ka na parang sa mga kabini ko iyo isa saka mo pisaw tal iyo iyo madaming ko nang ito sorte niya na ito iyo madaming ko ni bosa tanishin ba madal teknik ko na ito ba madaming ko better to na leto ngo rambio kyo batike waka erto sambatsu kana buko ni turang ko buli waka waka sangala ko sangali bulta ka pero na Liva Brothers o ko non raucho kana no na merambe iyo sangaya de bana bibul ka na itomba sama batake na turanga ya maafu batake ratungole batake waningol iyo kone neno ke ya mango o lodala o neitomba chuktar ngango we kemni na barong chukmai na Tewa Bay Island. Iya, ang gimana mo ya? Kaya kain doon ba kikila? Ngayon nga wasya talaga namin itutunggo. Sabo kami rin din ninda wilikay. Iya, ba musi nga di rabitan na tikto na biyan yun ngo. Sa rabit basay nga na milyon. Iya. Sul na milyon sa ranggo, tor na milyon sa ranggo. Kasi nga wala. If you don't have the money, you can buy. Then somebody else will buy. Balit na freehold. Sabaya. Na bibul tinggal talaga ngo sino bibul tinggal pa kami tampo sa Fiji Times ngo na internet ngo bul tukin and they have every right to buy balat ni baka tara na matentu me na bibul manislandi within ang pagsaucha sa songot na matentu mendo may tumba me boling gele nislan ando na lawa imbita na matentu baka to saranga na matentu vilu tekcho will influence the policy ni kada kaya baka chukna matentu kan ando ten no na vilu tak Jika bakal lakukan itu dalam nama tentu wo, yang nabi so tak tal ni so nak apa kata kita ke, samai luso bapa lewo Trump, ma samai wasok dawa bo keciko kau sangat belawai, ya sawar rawa, sarabos ngelawai Amerika, kita ubinakat di Biden, misalnya mau Biden, terang bu dengwan, tapi saya ngokai, yang apa so ngana matentu lakumai nama bisa tak nalawa. So the next government na lakumai visa na policy, yang nak kita yang efektif kan juga na. Lo lewin bono kami mina token. Iya saranga. Bo bina boleh Dr. T bina boleh bono nomni barang cumai. Iya, nakabali sara kalau saba bina bina kasar cukan bikem ni todoko, nakabali na siya mati kumai, bikem do England, bikem do mena tokalo loma, may Australia, may viti. Labi sa viti songkar bambul sar cungko may wakaya. Verto na cungko may overlaw, na korotoki. To lolom sarcukan bakal bikim ni na turang maraman ita may toki. Na korba ka turang may bibatulo na musi. Ortan wa kantul talam may wakara to chuko may bibatulo sabi na. Nabiasa na rabi ko kinawakantay. Oy. Binakabalim do ampul sarcukan ko bikim to ken may rambi ke kio. Saan din. Binakabalim bulabo o tau arnayan ra ker mo kuntende may rambe bat kio mototolilis tali bot kalok iyo tahu karena nalabo benak na bitokon iya sebenarnya kemalim sara bambul sar cukan isa iya nakaimbita lang olele ubi bat kitang kalay don sandina iya bakante ke ke na nungo
Toto. Era bultek mintang kay Ray na bika ya. Bula pau tima. Iya. Isa. No, vale. Nakabali nakalian Roxburgh. Bikim di keda na siya mati kumay tamay tukay Benji. Iya. Nakabali sara se Rusi toko ni ono. To masikete vinaka bakalib sara. Vinaka lian Roxburgh. Iya. Maraw lian. Vinaka lian. Vinaka na siya mati kumay na bitoko. Iya, tos chuka na bandindike, tos chuka na wili bola, kaya kaso na namunitaro na gay bitamay. Iya. Nagay tukun talangan ni, nagay madam na ni muro kandaw Iya. Kantaw talaga. Iyo, kandaw talaga. Kandaw talaga, ibigin ito yun Robultak. Isa baloma. Sangay balo mandina. Sabitala may bultikin. Hey, orto na turang channel to sabi mo bulito. The whole of Kantaw. Sa, tabu. Iya. Orto na kanto may arnan ra. Sel, sa bultik man na Kantaw. Bultik China. Nakabalib sara. Mansar chuka ni bikim ni todoko. Nitak ni na maratak chuka na naman ni madam balabu. Klali besar cuma kau nak gulab jamun na lakari, buat kena ro may viti, nita kan dia ni nagai wasia mai so iya, sama mat sar cuma bikim domi Seattle, nak balik bu penaya, iya, nagai wasia nak kena italo no matela live, vinaka bakaliu, ni mode man. Mode.